ya tigelo ma khotlelelo go bula le go sa loke mara a bula. Hallelujah. Amen. So ke rata gore o file testimony mo eng gore character jo ka mo ba le tsona wa khotlelela o sepela le modimo gore modimo a tla ba a appear and then our connect our soka khotlelelo le kholofelo o ka se loke gore re na Yesu ga na le ba ga gore ruri le a palela go nna consistent le nna ka thapelo se ke le robedi. So go modimo a appear o ka ema 6 years ka moka o ka ema so ona le character ya gore o ka ema na o re na Yesu o Petros to re rapele jore tumelo ya gago e se ya fela to re rapele jore tumelo ya gago e se ya fela because le na wa Satan o le mo ka o fefera and then we ni mara tumelo ya gago e se ya fela o le tumelo ya gago and then you reach the end of it enough o go le bana be. Hallelujah. Hallelujah. Muruti ki le bule swa ki lo ba go khatsile di go go malela gore yo le blind party meu a dutse mo sedibeng mara ke khatla ke gore ana roele jare Yesu morata vita nkgawele abana bana ska roele jana tlo bula another 38 years aba ya 40 ya 42 ya 45 mara ka o mo khatla la 38 years a rusha roele le ba wa rasejo a tsamisa le mtu e bona na tsamisa tsa o le mtu le mara o se ka character e o kgotlelela e o ba consistent go ya mo dimo khafetja modimo ka se appear and then ke mo modimo o toleta pulelo le le ke mo ne go give up so modimo e bona ga jamara ka morao ga gore o tirele be kgotlelelo o be le tumelo o be le khulofelo ke mo magala re go khulofelo a e tla be fifo le